ya makontineri wajya abantu barihusa no kwihuta bo gake ntabwo ari byo gusa nase nababonye ni benshi banza amahoro y'Imana kuri wowe ubana natwe hano kuri Mupingaji Impaya. Amakuru yo ni menshi ariko munyemerere tuyahere hano hakurya igoma. Amakuru agumye gucicikana nyuma yuko AFC M23 yiyunze cyangwa sigasinya amasezerano y'amahoro na leta ya Kongo. Ingabo za SADC kandi zikaba zaramaze gutaha. Ubu rero noneho amakuru agumye kuvugwa nuko Uvira imirwano ikomeje binyuranye n'ibyo batangaje yuko bahagaritse intambara burundu. Nyamara rero mu gihe ibiganiro bigikomeje i Qatar ndetse ku munsi w'ejo bashobora no kunyarikira muri leta zunze ubumwe za Amerika Washington DC nk'uko twabibonye mu itangazo ryagiye ahagaragara, ndetse na perezida wa Amerika Donald Trump nawe akaba yagumye agenda abigarukaho. Mu minsi ishize kandi muribuka yuko Donald Trump yavuze yuko u Rwanda na Kongo bishobora noneho amahoro kuba agiye kuboneka bakiyunga, ndetse na Donald Trump dore ko abanyamakuru bamubazaga maze agasubiza avuga ko u Rwanda na Kongo biyunze ndetse hagiye no kuba amahoro by'umwihariko cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari East African Community, naho amahoro akaboneka muri rusange. Nyuma yuko rero ku munsi w'ejo kandi inama yabereye i Goma, witwa Bertrand Bisimwa umuvugizi w'ingabo za AFC M23 yakoresheje inama abaturage, maze rero yumvikana avuga yuko mu gihe batanze agahenge cyangwa se mu gihe batanze agahenge ko kuba batari kurwana, abaturage bo ba Kongo ngo batabyishimira kubera ko ngo nk'ubu agace cyangwa se uduce twinshi AFC M23 itarimo ngo abaturage bagumya bafatwa nabi n'ingabo za Kongo FARDC, ndetse bakagumya badakorerwa ibyo bagakwiye kuba bakorerwa, mu gihe AFC M23 yo abaturage baho bari baguwe neza banafashwe neza. Bamwe mu baturage kandi bavuga yuko badakunze cyangwa batishimira na rimwe kuba bakumva AFC M23 yagiye kumeza n'ibiganiro n'ingabo za Kongo cyangwa se n'igisirikare cya Kongo by'umwihariko Tshisekedi. Bakavuga yuko ikintu cyahagarika intambara cyonyine muri Kongo ari uko Tshisekedi yavaho maze bagatora undi muyobozi. Bityo rero bakaba babona yuko kuba AFC M23 yarambika intwaro hasi ngo byababaza cyane, bikaba bigaragara nkaho AFC M23 yaba yatsinzwe. Ngo ku munsi w'ejo bundi kandi murabizi yuko ingabo za SADC aribwo zaciye mu Rwanda ziri gutaha n'ibitwaro byazo, abaturage bakomera, bamwe mu baturage ba Kongo ndetse naho bagiye banyura Nyabugogo n'ahandi henshi hagiye hatandukanye, maze urujya n'uruza rurahurura rujya kureba ibyo bitwaro by'ingabo zatsinzwe. Kandi rero ubu turi kuvugana igisirikare cya South Africa nacyo kimaze gusohora itangazo gize ibyo kivuga nyuma yuko bacyuwe banyuze mu Rwanda. Njye nitwa Mupingaji John Peter Safe Gakuba, iyi ngiyi ni Mupingaji Impaya. Ndagushimiye we wakoze subscribe uri umuntu w'umugabo kandi nawe utarayikora. Nimba ukunze ibyo dukora rero kanda hasi handitse subscribe maze ujye ubana natwe umunsi kundi n'ibyo dukora tujye tubibanamo umunsi ku wundi. Wowe rero wayikoze cyangwa wafunguye subscribe, icyo ngusaba ni ugusharinga ino video ikagera kuri benshi, maze ngukanda na like ukaduha n'igitekerezo cyawe, ngo mboneraho no kubiseguraho kubera igihe kinini tumaze tudakora bitewe n'ikibazo cy'uburwayi. Ariko rero ubu ngubu twagarutse, kandi subscribe kugira ngo tujye twibanira. Reka ngaruke mu masegonda make tubive imuzingo byose turebe ukuntu bimeze. Ese AFC M23 koko
irajya mu biganiro nk'uko perezida wa Kongo Tshisekedi yayisabaga ko yahagarika imirwano maze ikarekura tumwe mu duce dutandukanye yari yifata harimo Goma, Bukavu n'utundi duce dukomeye. ese AFC M23 yaba iri kurwana kugira ngo yigarurire uduce tundi maze ishinge igihugu cyayo? Reka nze tuve imuzingo. Stay tuned. Subscribe to Mupingaji Empire, our home channel. Thank you. Ubu rero amakuru ariko tugiraho nuko AFC M23 Uvira byakomeye, intambara ari intambara. Amakuru kandi atugeraho avuga yuko mbere yuko ibiganiro bijya kumeza cyangwa se ngo ibiganiro bikomeje, yaba Qatar ndetse ku munsi w'ejo bakaba bazerekera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Washington DC, ku meza y'ibiganiro. Ubu rero Uvira intambara igumye kuba intambara, AFC M23 igumye kurwana na Wazalendo ndetse n'ingabo za Congo FARDC. Ubu rero intambara ubwo igikomeza, nuko amakuru kandi atugeraho avuye muri AFC M23 avuga ko ubu ngubu yo iri gushinga igihugu cyayo cya Kivu Republic rwihishwa mbere yuko ibyo biganiro biza, maze rero bakazaba bamaze kuronshinga igihugu cyabo, maze rero ibyo biganiro bakumvikana ko koko AFC M23 igira igihugu cyayo, bakaba bamaze gutunganya bimwe mu byayo. Dore ko kandi amakuru agenda ava mu bantu bagiye batandukanye, cyane cyane ubwo ngubwo mu baturage baherereye mu bice AFC M23 irimo, bavuga yuko AFC M23 itazemera na rimwe ko bayikura mu duce yafashe, cyane cyane Goma, Bukavu ndetse n'ahandi henshi yagiye ifata, ahubwo basaba ko leta ya Kongo yabarekera aho ngaho, maze rero bagashinga igihugu cyabo bakagenzura uduce tumwe na tumwe bafashe. Ari nayo mpamvu ubu ngubu intambara yabikomeje kugira ngo bomeke Uvira ndetse n'Akatanga ku bice bari bafashe byose, maze bikaba byakwiyongera ku duce bafashe, maze bakabigira Kivu Republic. Ese koko perezida wa Kongo we azabyemera? Wowe kanda subscribe, reka ngaruke mu kanya tubive